ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. The St. Joseph Services invites admission for MBBS in India and abroad. For more details, contact 94361 19558. Ki Polit jong ke Bernihat Police Outpost dekat Jingyarap Lem jong ki Samla Nong Snong jong ke Snong Paham Mauleng Arpaumer Ribhoi District hagasngi balang jong ke Shiphoterik upnai Naiwing Arajara Arpuway hagapor kembah nyoduna ai minstep kilayo abad yakaway ke Kali Swift Hatol Plaza jong ke National Highway Authority of India kabadan ha Arpaumer kan bakadang kit yo ganja nanong ba Shillong ban lech sasor gohati kabadan hajla Assam. Yau new ganja la yo kurup na kini kali kabadan your registration number ML05J 5714 kabalanya ada ubah pendap yang marwen ubala arpo hunyos nem karata nagasnong umkti Ribhoi District. Nakalyang ki Polit jong ke Bernihat Police Outpost harengkat kajingi donlang jong Deputy Superintendent of Police Traffic ubak G Marshilong kila pendap ialah ke Kamram kat kum ki kendon jong ke Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act hat kendai spa prapusan bad yu nongnya lembat ya ke kali larano sa Bernihat Police Outpost ban le ya ke badan kam bad kajing to kit halor kini kajing jia kadang yat syakhaman.